voin hi date ni rok February sang ni lo som ni pali ani a tun huna chuan thingka khu a MHEP thingka unit tena natlanga an nei helai kan bu kan ma mi MHEP in natlang an tho te kan han en kual do na kan han mu pui do na ni oh hey MHEP member fel tak tak ten a mun vel hi an lo tho fai me kan ni hi MHEP in ani a kum tam tak kalta athang khan hein hi din lo ni to in kum tam tak hein hi ding to a in po hi a hlui to le a hriat ani awangin boina hian MHEP member ta hian natlangin in an singsat that na hi an thok me kan ni a chung chu boina hian kan en ho tur ber kha ani don ani ka channel clear tu ten min lo en sak le vek turin ka so ma cheu he ta hian vo in chu a chuat an zu don ni stone dust rora cement te mangin ein hi mi engemaw zatin chung ko engemaw zatin an lo lo to thina lo tur te hi tuna hian an om reng awangin lo tla ka pai fel kha ngai le ta si a chu chu threngin MHEP member te hian boina hian natlangin an han boi pui le me kan ni a zo na te po thu langin zo kan tumanga lo en renganga a chung te po hi a he pop na sa to le maya boina thak don mo boin hi a chung hin thak don mo nu sa oh hey a in chung te boina thak vek don ani a an kit vek don ani oh kan hu mi hi nu za re hi a khet thau tura kan nga ya subang chuan boina han zon na thlem te kan zot ve don ani kan han lu tangai zon a pui mo tak tak te zo tu rom nual maya kan han zot don ani madina boina hinin hlomi ngei pui a puin mo madin hi chu fel thin ani kan thala ya po hin a fel ber fel em awang le na tho that em awanga kum to pa polo man tam tak hui thin tu ni a kan chung kan ngai sang em a i rong bol na te lelpan riat pui che in mal som zel chero seo madin o ke pole chero trong zoi tuk ramdin pui trong zoi te em ai nuzar hi kan han zot top mai tiang han ti ve ta ka chuan hi document poi mo tur ani an kina history da that reng tur ani wangin boina hin kan han la lo thei lawa kan tho na mun atangin phone ka wala boi tak chungin ka lo kalani o pi zar zo moi hi kan han kom lok do na ni nuzari o kan nuzari nia ke chon kan nu mai ang o nuzar tuna hian MHEP a hian ni na te na yem le enge men han thil thiam vice president mo kumeng zat na nge ani le heilo chan nge throi tu ni na chel dang te hi lo nei to thinem obiko ma finance le vice president ni pui mo hle mai a ani le tuna hina chi hriat lo puin men han thil tho ta la pui mo em wangin tuna hin MHEP thingka unit member te hi in zawai mi eng zan nge ni le tuna hian zale panga chi ni mo in tam hle mai chuan ani le he kan hu mek MHEP in hi
hey heti kan hu mai po hian a rok to em mai hlui to em mai a kum po a rei to hmel viawa amaro chu kan ria du tak zok chu he MHEP in hi engtik kuma khan nge din ani chi le ti hi min thil theiam le ani le sang ni le som ma kharin an he in hi om to nei to mo ani le he ina hianin chungkua engemaw zatin an luat to in kan hria a luaman te hi engzat te nge ni vele thlakata hian mi har sa te nan lo a lo man mo mal hen soi mang lo ni mi har sa te ta na sak ani mo ani deu mai ya me ba ka pol pun sim lak nan pun kan hang ve tha ba ma ro chu ma kan san lo mo mal yo tu te kha me thai kan ya mo ni e kan le lo ni e pa pui tok me a ka hriat to china chan u choi moi tele he lai unguri te pa pui te khan an lo in ka hria midang chu ka hret chi to lo sang tuang te nan lo a chu englo ka khan ni mai ro se zo na that ka min chana bang kan lo me o tel le mai hi kan yu nit MHEP vice president ani etita ro achon pakhat tile lo loi la tuna hianin MHEP OB te hi an ni na te nen an ming te nen min han thil lo mai don mile mi pui te lo hriat ve rim atan thelo tam takan ma PK som kini vice president gina keima tia zar go moi secretary pilar ro pa ri assistant pialer thakini tuan treasurer la pialer min zo finance ta piali ani le advisor ten ne ya advisor pu kelel pek thua pu pa pe ka kan ti thama midang an om lo mi VC ho hi official kan nei vek ex officio ma ani le englo te hi wele president ti vel te hi ex officio an tele official kan tel ani le englo MHEP hi engin malak na deuh berin din chan te min han thil don mi le ka poi mo ve a pui ngai te tran pui ti nai apa malak na kan nei song do ani le MHEP thu pui moto te hi hriam le kan ma to chu tran pui ngai te tran pui tu ti khan top chu tho chuma en din chan ro pui khop mai tuna kan han ngai thak tak ng khanin MHEP thingkai ne din hun tlang pui chu kan theta a kha mi pui ten in lo chin chi adon dia cái chuyện kia anh nghe lạc chùa ti hian an han siam thazo nga ama mo le tran pui ngai te tan ti in ta hianin ama mo tu te tan lu thain an om le don ni sum chu han nei deuh ilang chuanin he ai thazok te po hian MHEP in hi sak that thei nge yani nga amaro chu sum le pa hi har sat em awangin an lati thei ri lova kau mingzawi MHEP member ni wena hinin hetlang e natla ko he ting pui le a me ka la don ai in siam tuan mang deuh che ni mo fatu ka ni ta ni cho enge refreshment vel in siam sak don enge nyang enge kan tiang ka he lo ka ba chok soisala ni lo ni mo ani le voina hianin irin danin member engza chi hinge thok chuak thei le ni som ni paruk ani mo kan lo mi o ki tan lo dak ve ni an lai khop ma ki ta ting poi lo ho ka no lin eta pa ho lo pelok ru ti lok ho bali voina hianin thok tu te hi pa puye te ma din te
pu kelel ming heta ten ni a hi pe fel ani hun chon anuam do ne me mani thal kholum lai po hin lai mun hi anuam me mem thina a mun hi adai nuama a mun hi rem bok ani emi chi pi te malak na ro pui thina idang te tran pui nan tran pui ngai te tran pui tu ni reng turin du sakna kan hlana an kal le zel tura po pathian nen ma ruai zel se ti hi kan tong chaina ani kan khotlanga hian MHEP unit khata oma LWA unit khata om boka chutiang chuan an GO rang OILA branch an om boka lai upapol te pon om boka chuan VC thlang hian kan nei ve ani an GO po kan nei ani kengho hi an GO mi te hi thatakin an thok ho ani lang tan vek ani a tran pui ngai te tran pui tu vek kan ni a tran pui ngai te tran pui tu ni hi pathian thuina ram soi angin mal som don na ani a pathian hian heng kan thil ti ro pui tak te hi min en liam sak mai lo ani ti hre ila engemaw kawng atangin mal som nei kan dong nge thin ani ti khredon nia wen hetlang hi hlim tak le nuam taka thok turin du sakna kan hlana an kal le zel na tura po du sakna sang ber he YouTube channel Hector Pu Production channel chuan ka hlan ani khati chin kha vo ina hetlang kan clear ho thei chu ni sela in zawa in clear do mi puite hun man nuam le vek ule kalome